Diospaq munakuyninpi napaykamuykichis tukuy qankunasta. Kunanqa qallarisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna p'anqapi yupayninqa kashan iskay chunka tawayuq. Kay sábado chunka tawayuq diciembre killamanta. Titlontaq nishan Salvación manta llank'ay. Kunanqa risunchis mañakuq Dios manta allinta hap'akanapaq orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tataykuq kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupaq kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa kutichisunchis kay introducción. Juan p'anqapi hatun yupayninqa kashan chunqa qanchisniyo huch'uyupaynintaq kinsa. Diospaq palabranqa nishan hinata. Paykuna wiñay kawsayman yaykunku maypachachus kanki chanta noqapi atinikunki chaypachalla qampi atinikunanku tiyan imaqtinchus qan k'acha chayqa kaq Dios kanki noqapipis atinikunallankutaq tiyan imaqtinchus noqaqa qampaq kachamusqayki Jesucristo kani. Kaypiqa nishawanchis noqanchista imataq chay wiñay kawsayman yaykuna imaynata noqanchis chayman yaykusunman. Diospaq palabranpiqa nishan reqsinanchis tiyan pichus salvacionta apamushan tukuy noqanchispaq. Pitaq chay cheqan yachayta qosawanchis apamushan Jesucristota noqanchisqa reqsinanchis tiyan. Pay kachamusqa karqa salvacionta qonanpaq tukuy wawasninman. Kunanqa imamanta Biblia parlashan. Bibliapiqa noqanchis tarisunchis salvación manta llank'ay parlashan chaypiqa. Sichusqan riparanki Bibliaykitaqa chaypiqa parlashan imaynatachus Jesucristo salvacionta apamun tukuy noqanchispaq. Imaynatachus pay kutirichishan sonqonchista payman hina. Haqay tiempomanta pacha maypichus ruwarqa Adán Ewatawan kay pachata ruwarqa pay chaymanta pacha chay planqa ruwakurqa noqanchispaq. Chayraykutaq noqanchisqa qhawarinanchis tiyan Diospaq palabranta chay Bibliaykita qhawarinayki tiyan. Chaypi parlashan imaynatachus noqanchisqa hap'isunman salvaciontaqa. Pay kutirichishan runastaqa Diospaq atiyninwan. Sichus noqanchis yuyayninchispi hap'isunchis chaytaqa qhawarisunchis ñawirisunchis Bibliataqa. Chaypitaq noqanchis yachasunman tarisunman imaynatachus yaykuna kanman haqay wiñay kawsayman. Noqanchisqa yachananchis tiyan chaytaqa ñawirinanchis tiyan Bibliataqa. Chaypi paymanta parlashan. Amén. Ñawpakaq tapukuytaq nishan. Ima mana yachay kawsaypitaq tarikunku tukuy runas. Kunanqa kutichisunchis kay ñawpakaq tapukuyta. Proverbios p'anqapi hatun yupayninqa kashan kinsa chunka huch'uyupaynintaq kinsa. Diospa palabranqa nishan hinata. Noqaqa mana yachayta hap'aqanichu nillataq llimpu kay Diosmanta imatapis yachaqanichu. Chayta nishawanchis. Tapukuytaq nisharqa ima mana yachay
kawsaypitaq tarikunku tukuy runas? Runasqa kay pachapiqa mana yachanichu Diospaq yachaynintaqa, nitaq llimpu kay Diosmantaqa yachanichu ninku paykunasqa. Wiñay kawsaymanqa noqanchis yaykunapaq chaymanqa yachananchis tiyan Diospaq yachayninta. Chantapis Dios Jesucristo hinaman kutipunanchis tiyan. Mana kay pacha hinaqa paykunas mana munankuchu yachaqaytaqa Diospaq kamachinta yachayninta, nitaq puriyta munankuchu payman nisqanman hina. Chay cheqan yachay llank'aypi kay cheqan yachayqa, chay cheqan riyqa kayqa kashan salvación llank'ayqa noqanchispaq. Nipi atinmanchu churayta waq fundamentota maypichus kaypi nishan Jesucristo chay fundamentoqa runasqa mana atinkumanchu churayta waqta salvacionta hapinapaq. Paykunasqa ninku Mariapi creekunanchis tiyan, payman mañakuna tiyan. Waqkunastaq nishanku San Pedro, San Miguel, ashka Diosesta uqharinku. Pero kaypiqa Diospaq palabranpiqa nishan mana churaychu kan waq fundamentota. Uqlla kashan uq fundamento chayqa Jesucristo. Pay hamurqa kay pachaman salvacionta koq tukuy pichus payman creekunku. Kay hatun propósito kay yachaymanta chantapis imaynatachus kawsayninchikta apana tiyan noqanchis kutinanchis tiyan. Imaynatachus haqay tiempopi Edenpi nukanchis tiyakurqanchis Dios ninchikwan sumaqta chayman kutinanchis tiyan. Noqanchispi qhawakunan tiyan Jesucristo carácternin, payman hina kawsakunanchis tiyan noqanchisqa. Chayta nishawanchis, chayraykutaq kutinanchis tiyan maypichus noqanchis karqanchis haqay Edenpi ahina kutinanchis tiyan. Imatachus mikhurqanku chaypi, imaynatachus kawsakurqanku, piwantaq parlarqanku, chaykunasta ruwana tiyan. Chayraykutaq kaypi nishan propósitoqa kashan chay Diospaq yachaymantaqa kutirina tiyan payman hina kawsakuna tiyan noqanchisqa. Amén. Iskaykaq tapukuytaq nishan ima tiqrakuytataq hanaq pacha ruwayta munan runaq sonqonpi. Kunanqa kutichisunchis kay iskaykaq tapukuyta Proverbios p'anqapi hatun yupaynintaq kashan chunka pusaqniyuq, huch'uy yupaynintaq chunka pisqayuq. Diospaq palabranqa nishan hinata allin yuyayniyuq runaqa yachayta astawan hap'in, yachayniyuqpaq ninrinqa yachayta mask'an. Tapukuytaq nisharqa ima tiqrakuytataq hanaq pacha ruwayta munan runaq sonqonpi. Diosqa noqanchismanqa qoyta munan chay hanaq pacha yachayta, yachayniyuq kananchispaq. Chaypitaq nishawanchis, sichus kan yachayniyuq kanki, ninrikitaqa yachayta mask'anqa, astawan uyariyta munanqa. Chaymantaqa chayta munan Diosqa ruwayta sapauq runaspi, noqanchispi, imaynata sonqonninchikta kutirichinman noqanchis mask'ananchispaq payta. Runasqa sichus munanku cheqan kayta chay yachaypiqa yachananku tiyan hapiqayta, imaynatachus
Dioswan purina tiyan. Imaynatachus Dioswan kananchis tiyan. Payman mana p'itikuspa astawanpis qayllapuna tiyan maypichus pay kashan chayman kananchis tiyan nishankaypiqa junta chay yachaymanta noqanchisqa. Diosllapi kashan chay sumaq yachayqa, chay chiqan yachayqa. Chantapis kutirichinanpaq sonqonninchikta payman hina. Kawsakunanchikpaq payman hina. Amén. Kinsakaq tapkuytaq nishan. Ima sumaq sutikuytataq Diosqa haywayta munan runaq wawasninman. Kay tapukuyta qusunchis hermano Juan. Pay kutichimunqa Llallawa llaqtamanta. Cacho hermanos Richard octavan, kawarikushunchis Diospaq palabranta que Proverbios ankapi, hatunpi iskay huch'uyninpitaq chunka. Kay hinamanta niwanchis chay Diospaq palabranpiqa. Sonquykiman yachay yaykuqtin, yachayqa may hina misk'ichus kasqanta yachanki. Sonqonchisman chayqa nin hermanos ni Diospata yachaynin palabra sonqonchisman yaykun chayqa manchay misk'inin nuqanchispaq. Imarayku kanman misk'i, imaraykuchus nuqanchikqa riqsinchis Tata Diosmanta, yachanchis palabramanta, yachanchis imaynatachus kay ñannin purina, yachanchikqa astawan yachayta quwanchis Tata Diosqa astawan entiendinchis, astawan qhawarikunchis chayqa nin nuqanchispaqqa manchay misk'i imaraykuchus riqsinchis chayman hinaqa mana nuqanchis pantaypichus kasqanchista. Chayrayku nin kaypuypi ila Tata Diospata nishan sut'intay chay sutipiqa astawan qhawarikussunman nin chaypiqa may hina misk'ichus kanqa yachayninku, mas hina misk'i mana nuqanchisqa pacham contentakusunchis. Hermano predicamunqa chayta estudiarisunchis, astawan entendisunchis, astawan qhawarikusunchis, manchay kusi nuqanchispaq kanqa Diosmanta astawan chiqanaqa. Chayrayku nin Tata Diospata kawsayni vida chay almanchispi kashan chayqa alma mana ninchu kay mundo crejino almanchisqa p'iqiñanchispi kashan chayqa chay nin nuqanchispaq chay único nin uqlla chaylla nuqanchista k'uchi purichinuwanchis tiyan. Imaraykuchus chayna nuqanchispaq nin haqay p'unchay diyapaq shuyukushanchis chayqa hermanos ni. Chayrayku nuqanchisqa sumaqta qhawarikuna, sumaqta estudiarikuna mana pachanpi qhipakunachu. Mana waqkunaqa ninku mana entiendinichu, chayrayku mana estudianichu. Mana astawan qhawarikuna, astawan mask'ana, astawan entiendinapaq nuqanchis kay ñanpi purikunanchis tiyan. Mana chayqa nuqanchis mismo ch'awkiyakusunman, nuqanchis mismo pantasuman. Chayrayku hermanos nuqa kay paqarinpi mañarikuykichis tukuy estudiarikunaykichispaq, astawan Tata Diosmanta riqsinaykichispaq, astawan paypa hina purikunaykichispaq. Siempre Tata Dios yanapawasuchun Espiritu Santuwan nuqanchis astawan paymanta yayriqachikunanchispaq, porque mas pichus yayriqasqaqa mikhun, pero pichus mana yayriqasqaqa mana mikhunchu. Kikintataq nuqanchis kay Dios palabranpiqa yayriqasqa kananchis tiyan, yayriqasqa palabramanta uyarinapaq, entiendinapaq chayman hina kawsakunapaq. Tata Dios bendicichun palabranta. Amén, hermanos. Pachi hermano Juan, allinta kutichisqaykimanta. Tawakaq tapkuytaq nishan. Mayqin chay iskay yachaypitaq kashan sapa runa. Kay tapukuyta qusunchis hermano Narciso. Pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa hermanos, hatun napaykuy kachun Tata Diospa hatun munakuyninpi. Kunan kutichisunchik kay tawakaq tapukuyta kay chunka tawayuq
yachachiymanta yachakushanchik yahinamanta kutichisunchik kay tawakaqta pukuyta kay Génesis p'anqapi hatun yupayninqa kashan iskay huchu yupayninta kashan hisq'un yahinamanta Tata Diospaq parlayninqa nishawanchik. Tata Diosqa wiñachisqa kay hallp'a patapi sumaq misk'i sach'ata y chay sach'amantataq mikhunapaq chaymantataq wiñachillasqataq kawsay sach'ata y astawan kallarqataq kawsay y mana allin kawsay sach'atapis wiñachillasqataq. Kay tapukuyman hinaqa kutichisunman Haqaiden llaqtapiqa karqa iskay sach'as kaq karqa kawsay sach'a kaqtaq karqa wañuy sach'a mana allin sach'a kunan p'unchaykuna sapa runasqa wiñashanchik chay iskay mayqin sach'allamantapis chay mana allin sach'amantachu chay allin sach'amantachu nuqanchik chaytaqa sapa p'unchay aqllakunanchik tiyan mayqin sach'amanta wiñananchikpaq pero Tata Dios yachachiwanchik nuqanchikqa chay allin sach'amantapuni mikhunanchikta sapa p'unchay imaraykuchus hanaq pachapiqa pikunachus rinqanku haqay llaqtaman chaypiqa mikhunqanku wiñay kawsay sach'amanta y chay mana allin sach'amanta mikhukunataq chinkapunqanku kay pachapi y hinamanta mana hanaq pachaman rinqankuchu. Tata Dios yanapawasuchun sapa nuqanchikta kay allin kaq kawsay sach'amanta mikhunanchikpaq y chayqa Tata Dios ninchik yakashan. Amén. Pachi hermano Narciso, allinta kutichisqaykimanta. Pesqa kaq tapukuytaq nishan. Maypitaq tarikun chay chiqan yachay? Kay tapukuyta kutichimunqa Pastor Corsino. Bien, buenos hermanos. Tata Dios hatunmanta tuwiqankunata bendecisuchun kay estudiopi. Kay phishqakaq tapukuyman hina. Kay Diospa palabra niwanchis maypitaq tarisonman chiqan yachayta. Chiqan yachakuyta. Tarisonman munas hermanos Diospa palabrampe y Diospa leyninpe. Chay iskayninpe atisonman tarita. Kay Romanos libropega parlawanchis Diospa leyninmanta. Diospa leyninqa kasqa nin ciencia de la verdad nin. Ciencia. Maypichus manchay hatun estudio tukuchiy mana atina. Entonces nin kay chunka kamachayqa parece sencillita nin patanga son 10 mandamientos. Hay veces de memoria no ganchis yacharwanchis wawaspi yachanku. Tukuy machurnaspi yachanchis. Pero chay en sí al fondo kay espiritual, la ley espiritual, entonces mana alcanzay atina. ¿Ya? Nin chayqa entonces nin kaypiqa misterios nin. Kay Dios pa palabran pega nevanches misterios. O sea, umanchisqa mana atenchu entendeita. Yo ya ninchis no ganchita finita, incapaz nen entendenapaj. Pero Tata Diosqa, sea Tata Dios pa poder nenwanga, Tata Dios pa yanapanwanga, atisunman chay mayringunachos pakasqa kashan yachakuy tukuy chaykunata astawan sut'iman urquyta chay secretos nin sabiduría infinita maypichus kashan noqanchispaq sapa kote Diospaq palabranta estudiaspa astawan payta riqsinapaq palabran imatachus niwanchis chay chunka kamachinin imatachus niwanchis astawan entendenapaq y ajina entendespataq astawan payta munakunapaq agradecespa Tata Dios ninchista servinapaq. Monas hermanos, entonces somaq yachakuyqa, chiqan yachakuyqa, kashan Diospaq palabrampe, Diospaq chunka kamachiyninpe. Chayta kasuna kashan, chayta uyarina kashan, Diospaq nisqanman hina purinanchis kashan. Tata Dios bendecisuchun tukuyqankunata chay hatun deseo. Amén. Pachi Pastor Corsino, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Soqtakaq tapukuytaq nishan. Imatataq puquchimun chay llulla sutiyuq ciencia?
Kunanqa kutichisunchis kay suqta kaq tapukuyta ñawpa kaq Timoteo p'anqapi. Katun yupayninqa kashan suqta, huch'uy yupaynintaq iskay chunka uqniyuq kama. Diospa palabranqa nishan hinata. Timoteoy, allinta waqaychay, imatachus Dios qosorqa chayta. Qhesachay, Diosman mana kutirikuqkunaq qhasi manaqaq thawkisqankuta churanakuyta ima mayqinmantachus wakinkuna pantasqa yuyanku chayqa yachay kasqanta chaykunata pikunachus chay hina yachachiskunata qhatiqkunari Jesucristopi atinikunamanta t'akakurqanku Diospaq qhasilla k'acha yanapaynin tukuy qankunawan kachun. Tapukuytaq nisharqa, imatataq puquchimun chay llulla sutiyuq ciencia? Diospaq palabranpiqa nishawanchis kay llulla sutiyuq cienciaqa Diosmanta apaqashawanchis. Paymantaqa t'akakamushanchis. Kay llulla cienciaqa mana allintachu yachachishawanchis, waqladuman apashawanchis. Mana Jesucristo munakuymanchu, astawanpis paymanta karunchakushanchis. Chayraykutaq kay Timoteota nirqanku, ama qan uyarinkichu waq parlayta llullawan hamushan, chayta ama qan uyarinaykichu tiyan. Astawanpis Diospi atinikunayki tiyan. Chaypi kashan chayqan parlayqa. Supayqa llank'ashan. Payqa atiniyuq kashan llullakunapaq. Payqa haqay tiempumanta pacha llullakurqa. Pay yachan imaynatachus churayta trampasta runas urmaykunanpaq. Mana chiqantachu uyarinankupaq runas, cuentosta uyarinankupaq. Payqa mana sumaqchu kashan supayqa. Noqanchisqa riparana tiyan. Mana qhatinachu chaykunasta. Astawanpis sichus Diospaq palabranta ñawirisunchis, qhawarisunchis, noqanchis cuentata qukusunchis. Pay nishan noqapi kashan chiqan ruwayqa, chiqan riyqa. Noqaman hamuychis nishan supayqa. Mana kasunachu tiyan paytaqa. Payqa nishan noqa kani Salvador tukuy runasmanta. Hinamanta payman apan ashka runasta. Chaypitaq payqa apashan wañunankupaq. Pay kay tiempopiqa yachan wañunanta. Mana sapanchu wañuyta munan. Astawanpis nishan noqa apasaq tukuy runasta. Noqawan wañunqa. Chaypitaq noqa atipasaq Jesucristota noqanchisqa riparananchis tiyan chaytaqa. Jesucristo willashawanchis noqapi kashan salvacionqa. Noqapi kashan chay yanapayqa, kallpaqa noqapi. Sichus qan munanki kawsakuyta haqay hanaq pachapi wiñay kawsaypi noqaman hamunayki tiyan. Noqapi creykunayki tiyan. Chayta nishawanchis kaypiqa. Diosmanta mañananchis tiyan. Espíritu Santo hamunanpaq noqanchiswan. Pay rikuchiwasunchis. Maychus kashan chay chiqan ñan. Chayta rina tiyan. Maypichus kashan salvación. Espíritu Santo riqsichiwasunchis chaytaqa. Amén. Qanchiskaq tapukuytaq nishan. Illapitaq tarikun chay chiqan yachay chanta imarayku. Kay tapukuyta qosunchis hermana Ángela, pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Hermanos, hermanas, kay watimanta saludarmaykichis kay Santa Cruz llaqtamanta allin p'unchay kachun, Señor Jesucristo sutinpis saludos apachimaykichis hermanos, hermanas. Kay qhawarisunchis kay escuela sabática leccionninchis kay uj watukuy kashan qanchis watukuy chaypiqa hinata nishan.
pillapitaq chiqan yachakuy tarikun nispa. Chiqan yachakuy tarikunri y imaraykunin. Chanta kay Isaías libroman hinaqa solamente Tata Diospi yachayta atisunman, chay tarikun, chay yachaqakuy manchay chay yachayniyuq Tata Diosninchis manchay hatun yachayniyuq kaspa payllapi tarikun chay yachay hermanos. Chayta nishan kay Isaías libro kay profeta nirqa pitaq kunanqa nin medirqa chay yakusta kay puñunwan nin. Chantapis aderezó nishanta kay cielos con su palmo. Entonces ahinata payqa waturikurqa pi, porque pay kay profeta Isaíasqa yacharqa que manchay hatun yachayniyuq kasqanta Tata Diosta chayrayku payqa nirqa pitaq kaykunasta ruwarqa, medirqa, pesarqa, kay montesta balanzawan nin pesarqa pi Tata Dioslla hermanos, Señor nillanchis mana astawan mana ni pipi chay yachakuyqa atikunchu y solo Tata Diosllapi chay yachay tarikun palabranpi yachaqakunchis chiqanta kawsakuyta. Chay chiqanta yachachiwanchis palabran, chay palabrantataq nuqanchis sapa p'unchay leynanchis tiyan, mana huk kutillachu semanapi, sino sapa p'unchay leynanchis tiyan, ahinamanta yachaqakunanchispaq kay Tata Diospaq yachachiwasqanchisman hina kawsakunanchispaq, chiqanpi kawsakunanchispaq, porque kaypiqa nin le mostró la senda de la prudencia, rikuchisqa nin rikuchiwasqanchis nin imaynatachu chay yanninpi cuidakuspa purikunanchista, chiqanta kawsakunanchista nishankaypaq. Entonces kay notanpi hinataq nin palabranman chimpaykurina mask'ana direccionninta nin, Tata Diospaq direccionninta, Tata Diospaq yachachiyninta imatachu nishawanchis anchayman hina kawsakunanchispaq. Chaymantapis nuqanchispis yachachinallanchispaqtaq runa masinchisman ahinata nin Señor Jesús nispa. Mana nuqanchispaq palabranchistachu willasun, sino imanatachu nin Señor ninchis chayman hina parlasunchis hermanos. Entonces pillapitaq tarikun chay chiqan yachaqakuy, chay riqsinchis Tata Diospaq, solamente Tata Diospi palabranpi chayllapi tariyta atisunman, mana waq runapichu, mana maychika runa manchay yachayniyuq runapichu, sino kay yachaqakuy palabranqa hamun cielomanta Tata Diosninchismanta, chantapis palabranta leespa yachaqasun astawan Tata Diospaq munakuyninmanta, chantapis chay chiqan kawsay kashan chaypis palabranpi yachasunchis hermanos, hermanas. Entonces siempre nuqanchis confiakuna sapa p'unchay sapa día Señor Jesucristupi mañarikuspa paymanta kallpata fuerzata ahinamanta payta siguikunanchispaq hermanos, hermanas. Pachi hermana Ángela, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqakunata. Nuqanchisqa ñawirinanchis tiyan Diospaq palabranta. Chaypi parlashan imaynatachus nuqanchis hap'isunman salvacionta, imaynatachus taripasunman salvacionta. Ángeles munarqanku parlayta kay salvacionmanta. Kunanqa nuqanchis parlashanchis kaymantaqa. Nuqanchis yachananchis tiyan Jesucristo hamun nuqanchis rayku salvacionta hap'inanchikpaq, yaykunanchikpaq haqay wiñay kawsayman. Sichus payman risunchis, creykusunchis payman, purisunchis paywan. Sichus nuqanchis chiqanta risunchis. Chayta ruwana tiyan kay pachapiqa, kay kawsaypiqa, payman hina kawsakuna tiyan. Amén.
Munasqa tatay qankashanki haqay hanaq pachapi. Chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay. Kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawasniykita yanapay tatay, kallpachay, Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay. Angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawasniykita. Qanllapi salvacionqa kashan. Nuqayku atinikuyku qanman tatay. Perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta. Kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén.